E kublaya pi warok ki pralok ki wasnyao suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wadakne prang ne tam kari India ya kari China hei bon bru wei daman kari India yong i kam kari wa bon bru tam hapo perthai namo kam ka most populous country in the world kat kam kari port wada e da ka United Nation hawa kam te kat won mut ki bru wa em hapo kari India yong i wei da kat won mut ki bru tam ko ye kari China te ton ap ye ga ni ga kubor hadu wakut khnang wa yo tip ye wa sakhiat te chwa wo sdang i cheki kubor la dam pwe mu de phu subscribe your new channel snya bha ye subscribe wei ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yo pten cho cho phu yo ye gi kubor wa thame te ton sdang i cheki kubor kat kam ka report ne ka bui wada e de ka United Nation ka wa ongki ka 8 billion life infinite possibilities da ongko wa kari India yong i da man ko kari wa bon bru tam hapo perthai namo ka most populous country in the world kam wa man katte kam wada jo tip ina chwa wa kari China man ko kari wa bon bru tam hapo perthai namo ka most populous country in the world kat wa kari India wanda em ko hewa ar tang wa katte wan kari India yong i dakne prang ne surpass ko ye kari China wei kari China da man no ko kari ko wa ar hei bon bru wei mto de ko wanang kong ka United Nation data da penyu ko wa kari China da bot ko na din yong kari India wei kari India da em ko hadu 6000 sos pa ar pho phra point ru million ngut ki bru wei kari China won da em ko 6000 sos pa ar pho san point nyaw million ngut ki bru iwa mut kari India da tam ko ye kari China da ar point khande million ngut ki bru kat kam ka report wadiyo da ong wa ar pho san percent ki bru wa em hapo kari India to ki wa khat sos nem chapo wa kan thup lang ye ki wadang kha khat phra percent wan to ki wa em hapar di chipau hadu khat khandes nem irta ar phon ru percent wan to ki wa em hapar di chipau nem hadu ar pho sos nem irta ru phau phra percent wan to ki wa em hapar di khat san nem hadu ru phau sos nem irta kat wa nyaw percent wan to ki wa em ru phau san nem chajrong kat wa ki yukhen yong ki bru wa em hapo kari China wan man ki kamni khat nyaw percent to ki bru wa em hapo khat sos nem irta wa kan thup lang ye ki wadang kha khat ar percent wan to ki wa em hapar di chipau hadu khat khandes nem irta khat phra percent wan to ki wa em hapar di chipau nem hadu ar pho sos nem irta nru phau khande percent wan to ki wa em hapar di khat san hadu nru phau sos nem irta kat wa khat so percent wan to ki wa em nru phau san nem chajrong iwa mut kari China da em ko kam wa arspa million ngut ki bru ki wa em ru phau san nem chajrong kam te kani da man ko ka sen wanang kong wa ka population yong kari India da ku ne tam ko palat ban ya ka yong kari China nadu usnem 6000 khandes pa san phau wa dasdang ka UN wo collect wei wo release ya ki population data kari India yong i da tam ne surpass ko ye kari China hadin wada hier ka population yong kari China da pralak san phau hajar ngut ki bru haus nem ar haja ar phau ar wei kani da man ko kasin wanang kong wa hier ka population kari China nadu usnem 6000 khandes pa nru phawi wei ida wam jo em u hier ne duna ka population yong kari China to ne da wada pendu pendam ko ye ka one child policy ne ka an wa cha ye ki chijur wo em du iwi hi ikon tang wakat ni won da pendu pendam no ye ka ni ka policy wei da cha wo em khon ki hado lengut wei kam wa man kate kari India yong i da man no ko kari wa bon bru tam ne wa he population tam hapo perthai de wa em hadu 6000 sos pa ar pho phra point ru million ngut ki bru wa ar won to kari China ka wa em 6000 sos pa ar pho san point nyaw million ngut ki bru wali won to kari US ka wa em lis pa so phau million ngut ki bru wasu won to kari Indonesia ka wa em ars pa nyaw phau nyaw point san million ngut ki bru wasan won to kari Pakistan ka wa em ars pa so phau point san million ngut ki bru wan ru won to kari Nigeria ka wa em hadu ars pa ar phau le point phra million ngut ki bru wanya won to kari Brazil ka wa em ars pa khan ru point so million ngut ki bru wa phra won to kari Bangladesh ka wa em chis pa nya phau le million ngut ki bru wa khandi won to kari Russia ka wa em chis pa so phau so point so million ngut ki bru kat wa ka wa chi phau won to kari Mexico ka wa em chis pa ar phau phra point san million ngut ki bru